abataka abino busasi nibagira ngo kutandika no kwezi kwa munana ebiro 2018 bagerizeho kuhandikira abucuru kwataho konka biremere hantu kagenda bajya batupime mu kwezi kwa mwenda batuniza kutuhe sente omwire bwa Desemba tuwaikara tulinzire ngo ajya kutuhe sente bati nagunugwa katukafunaga sente. Robert Ajuna umutaka w'ombusenta bwa Monteme hamwe na Ismail Milanga umutaka w'ombusenta bwa Kayigo nibagera ngo yunura yacererwa kushashura nibija kukireba amayizenjura bwe kubegwire gakutwijja kubimuno nabapangisa batuyirukiroho okura nenju zona zikingire abo abapabwa ekizibu kya yunura ekiyatukozere kyonka tubayintusaba yunura etuyambe etukoleho omubwangu batusasule proti zaitu na amajuga yitu kitale ekyo tuine mulingo twetekanize ku blockinga emihanda kabanyombekere njwe nune ndahiza nindi aho tunyonyo ndi muntu munako baitu hati obayizire kuja kuli mengudo bataka kutupima bagamba ngo bakusara akasaka kataito kati nibatulengezeza kataito kyonka hata kataito hakarugwamuki nemisiri kwasangwa guro gona bagwihaho. Nsungwa Joyce nagira ngo murundi gwo kubanza barukupuma bakababiha ngo baza kukwata kacweka kace aha maporoti gabo rero babahereza sendenje munonga bitahibigire kuhenderera poroti zona bazirunda mita kazafa ngutihine eco bakubasa no kukoramo no bayizira kupima buri bwo kubanza batayo tusente tutito ni batudupa ngo bakusara hakantu katito ha muhanda mukava mu malabo ngo tusente tutito batugambire ngo bakwe hakantu katito ngo bayizire tukesanga ito n'abatumaziyo. Richard Tsime orukoro bwa Karebi Community Based Monitor n'abekitongore kitari cha government echa Global Rights Alert omugombora ya kizara fumbi nashaba bekitongore cha yinura okugumana babara ebintu by'abantu okurigera hamuringo ogumwanya aho ruguto rukwenda kuraba okwetantara ebizibu nkebi ebireho bamazire kushashura abakwasurweho oruguto. So nkusasa n'abantu bakayigo kandi ni sabanti yunura bafeyo muno kurora nti abantu bano batungire fair compensation. Oruguto rwa Burema Kabwoya rukaba ryo rwo kwa okwezi ku 12 umwaka wa 2018 bit contract bajongezayo okusya okwamushanju 2019 ahabwa government kucererwa kushashura abakwasorwa rukuto Gashakwa Ambrose Nwagaba.